Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki samla ki ba kamai jakpo da kabanya skuti nambat pran kila sange ban kamai mentakasngi ban persya e kajing syadan kuna ki skuti hadu 10,000 tingka haki motor vehicle inspector katanat transport kini ki samla kila syongbet haka skuti tangba kimtre ban kit briu watla bun ki ba kila wan kerpat deki khamtam ki bakir ki kam habayo banakran bet kini ki samla kila yathu baki bakamai jakpo da ka skuti ki dan palat saus pa angut hasilong kila pentip bakila dap hak jing tho syara sorkar bakan ai permit bakin siu khajna syara sorkar bat airu ka jing shngan yaki hendrei ka sorkar kamle ai kila yathu baki babun ki samla kide ki bala pendap graduate haki kerdan puli bapher hendrei namar kim yok kam ki hab ban wan bala kamai jakpo da ka banyak skuti kila ong bala da yeng hala ki jong ki kejat ka sorkar ka khanglenti bat lada tu ki pulit ki kem da khai drok ru ki pulit ki kem tikin lepat da ke kakam kumta kila rai bakin hab ban syong jingalang ban yakhun ban yo yakahok ni hamut phan mata I pikham kamai barabar ni kamai ban ni kubre me thole mengi na ke kada pikham kamai mata kasni ka katum ga jingi ki bala apply itu ka press release yang baka enforcement baki kurai ki seperti ki bakamai ma lang ba tu ka rapido apps ngai ni jingsha ni nang ni namat phan ni ngimde bang yang bangi kamai lang ba rapido apps ni kamai nang ni kamai yang halaki kejat lajong bangi kamai bang pa yang asam ba katum ga jingi ke bangi ni syam namar ni ngimdan jam terus tani kena samlah ni rukibun di balayo lah kakam gaja ki bamdan kam dan reki bala qualify mo ki bala nang lastan re qualify sa kakam gaja 4 kenyo te ta kada ka pelong yang i kena samlah ngan bangi ni ban siap yang hang ni bangi kamai namta ka yang kasam ban pa yang asam ta katai kada andre ya ka jipni ka lengba ka district transport ni ba hoi ka le jum tentang ni pe ka le ka badai namar ka kurai kini ki rapido andre abangi tentang kala pentut lang padi kena sama ni di bakamai nang ni la ni di syang la kamai yang ni menta la pelat sansem teruskan ni kamai ni la pelat sansem teruskan jisha kumbala itu ke preslis ni jisha ni le nadu bampat dan ki aggregator ni la pan ka permit na ka government apa baidang dei Salamin untuk DTO district transport bisa nah nadu ko por ngi lapan ya ka permit atau por ki aggregator si tempadan ra ide mangi bangila pan ningkong dei ka government ni kam plilat plinti na benta jong ni ka pending di na ta kada kan ka pelong yang ngi hab yang ban si bang kamai bang pek el jong yang kasem bang ni suwa ke ti kum ngali na la desmat ngali ngapa ya yang kasem ngaim janang ne ta ka kejat na jong ngi yang mde bang apan pan singarap na government na ngap persang gini kita eru ki jing isya manga ta kada ngapan si ngap yang nang ne bat boni na preng jong ngi bakamay ni yang hakata kanong rim bangi nyimpe ka yang kasem baik jing la jong ngai untai ke dei strike na ke kada ba kinya kamai mata kasni ai ke strike menta kasih long ba in sibet khat bejin tu ngi dan ka meeting baru commissioner hindala ada sam in snap kara jong commissioner kan ong gumno ini ai karai ba gumno dawla ai karai ka baso biang dengi ploy bangin piang yang katan re daw ai pat karai ka baso ya hapan ni de iban sing ya hapan in snap sha kat kum ga jing ong namar kidan ki baya kit kam hang ni ro in snap de kata karai ding yung ba strike namar ba pisap pan 10,000 menen de kata ong ba sa pan ka strike da ka de kay kumbang ang ahmat kan ba ki pan supus mentangin ki de way brio kena balik kita main menta ki ai ni kan notice untuk bala tho ba hapo khatsan sni ka kum ga jingi ka kubor ba pelai ya kubor ni khatsan sni ladang impenda ban se ta ka 10,000 ni ban lech ka kubor tai bra Good po sa jail. Kasan sa jail pa. Taru. Drubana. tengi kum kena samla menta bangin dan kam de ngilem no bantu ro misa datu sa kam sa thap sa jail menta persang abangi persang banyang ala ka kejat lajong kimsa ki long opposite biding ni tengi ngilem no pan wat kam serta rom yo tengi le ke menta to ikut kalat hang ni tengi sutu ingin skeme ba government kan pli kan kata kalat kan ti menta jingi kumba menta kam padan ni kata ka Meghalaya Motor Vehicle Act dai haba kam padan menta ta island singi ban kamai lada kalada pensna eta ka ang rule kan kata sampai kan yang ta por safanya sai lada ngi ya la ya ka kata ada ya siu ta ka permit iro ya priang mai da long ta miat persya era ngila apan jing bet sa tang ba
kimia semua dah lah karena sin lah ya. Lalik cepat bani Away ke Jisha, spending. away ke Jisha kalau beba. Ni yang sarkar ni kami lah, ni lapan ke permit. Ni lah bang ai ke permit ni. 68, 66. Minta na dua aku bangau ngerti. Korban padan aggregators ni lah depan minta keladan saus namanya. Ndrai nadu ba kilami ke aggregators minta lah arslan ni lah depan. Kenusin yang alih saya po di TO show office itu yang likerpat yang upsuai saya bumi kata. Andai Spending macam tu dah. penting baik. Ini kaji isa setting baru nyo jayo kau na nimdai tu batu ni kamai hok ta ni pun bori ru ik passenger ba le kale ru dakiman le ra kapan bori ra ino ru ni kamai la Ngili bala don kon don keti ne. Ngin besar ke baying nak kalun ngisi ke kat na dong sadong ngili nang jenjar ba te. Long mentak Ini long dia ne kan ni apa Sisa government apa na government na kali sisi na hero ba. Kaya ke jing jar ke bangi ni syam. Kunju dan na banon kali ni syu dan betang ka jing pendik ber ka jing penthot syam. Untai. Kanungut ni bayang seperti ni ha. Ya ngamla banong mo ya ke bang ni nomor ni nilayadan lah ka grup lajong te nilayadan na Anjeli. Nilaya klelang laya palap ya ka sospa ngut kena le banyak kamai. Amat peran Apa matran Anjeli lain kra anong kemai madan riting dan kiti barek Bahang ni kibun kisamla kiba pendap ya ke ba. Piang mana samla pendap. nah sama lagi nang bastat ani giladan kidan di balai belabi gerjuin giladan waduh baterai kam sarkar udangan kamay Hai dan. nang no kibaladan ka kam bapli namar ki Bimkhang kan menteri kau imkhang namar bapli ka jingyo jong kiro kaduna di itre hang tu kinuan kamay nang ni ngir ngimkhang le kata Nggak tu bentuk bagi jingnya jung bre. jingya jong bre ngla bentuk kadang ni ailan baik long hang ni ling ailan ros pe minta to kumbang keren mintang ya kamay beda ka hak ya teng hoi kidan jing kan thok ni kita andre ngiru teng udan bawan kamay bawa le tam tang we syak no lang ya baro tataru kadai jing ini Di piang ba dan basim dah kalun ro. oh kidan ni na du masya bang jing kamay ro sedang ni dah kaluan tengi kamay Ano ka kundi ka poy gawe. Kawai ka skuti minta ka syongdor ka company kan kum ka entok mental bisa kala man ka basilak haksan vision EMI PI lai phau piap siu ya ka EMI lai snam delai hajar sipnai kum tang hap siu lai hajar ni la benta ban siu sya ka skuti delai hajar te ka pakamai man ka snipan ila bu ka bai petrol la jong ka bangin ai hayeng asam ta kan kumbala ang usia man yang halaki kejat la jong ngi ro ni yang halaki kejat la jong le tam ya kata Menen ki ong kumno menen ki por ki kenrai kini yang ki ong kumno ki. aduh mentah kidang kerat ang po barik pan Ki ong kumno ki tip kumno. Balik minyak kali gamai balik ki ong kumno. ya kapa menin kidan kinang kitam nang nei di balaya keren ya kata dengan ma ban mention na bang komen ya kata try ngasngam tu ik shibet ke baki kin jubab kin keren mar shibet ya kendo de ngin sabe kata kara Idan am ada pisangi apa kamai. ni tang das yang ne tang mentah sipang ro kibriu kiwan ban keren ne kamtai kata kibriu yang penbori yang ikyong ya selibu ya balak kerki em nemtai ndra ya ka bamenta ka singi lengi straight tangi kam lagi kibriu ki syam shibun kijing ya kyong ya kerki ya habibe kata syata bul musli ngilingi ya rabi kibriu berteri sarkari ban be ya kapur ngilibu ya kata ibu kibriu na skol lagi berteri kam sarkari ngilibu nang ne Alam VIP dah mo. VIP tang lawan kali ni syarut lalai baik tang rupai ba no perkan. Dan kam kas 6. Melibu sitai. Damdan ki tu wilar panu pun kloy kata. Tang ide bistu bang iru iskri ba istu ita kata. Ide bila Ay ba nomor ada mentang yang palaban komen nomor sibet ka kemungkinan ke kampus dan vice president dan ban ya kedua sibet ya komisioner dan singap perkara yang besar komisioner dan singap perkara kalau anak tahe Terhamdor kamai kalau kumno taksi ki kumla. Iba ki ong kumno. Mla ka taksi ni. ya kador kamay ngamla ban mention ba kata nomor karena kadai kajingnya keren jungi buat pai ba kat ke syong kat kum kajing lej kajungi ni nilai yang ni anong kamay yang ya
yang passenger sispa passenger orang banyak dia kata gede kaman lada umna di passenger ulang labiang kalau rem palat tengi rungin di pendor dan di Pandor ni so ya ham kumbawa sisma ni uang prapautik ni baso ya ham ni lagi kata ka syong ka jenya keren ni bo pai bai lada pai ba usuk ni rungin lagi ni pendor pai ba ne bangnya ada Hindi nga ba yun ba singkabu ba ay rumah long munta pa daka taksi simsan po ngiru ispentam tang si munta dia hindi ngira ba ang balanyon ay kumba receive kumba ken ba receive ay Gila saya baik-baik kim shangan ni marba. Kim dan register yo kadan hani yang time mo. ya ka jing bang shan de ba Ang may kidan hi kiba complain ba babuan kiba long kumne kumtay de. Teng dan wero complain oh bang sale kumta dan kiba salute kumne kumtay tan kumta kabek. Subo kumta web bukas pasenja o driver rapido ukit ya kowe customer dan baka complain. Kapla jong am ay have up lain na kalen. Dan te kilong kidan hi kinong complain te kay kaban kumbangi ba kamay ru. Teng lanak benta wing isa kena lang bro. Rewe basnya bro isa kena lang. jadi jeng we syak no ya baro kasi lang munta ya ka kamala Sion. Pidol session ba yang dimentangi platform ngidang dan baka grup eh. Tinggi ngidang stangi. Bu bansan sion ne bang. Oh ngidang Berdekat pada ban le kumar. Oh jadi. Tapi kita samla kai ni. Ada untang ngiling islang pastrika de. Buat tang yang kena badi drug sungin sya ban yang. Now badi kerja badi air ngin sya ban. sampai simdor herum siya Waduh priu baka mayang ni ram ngilai tulad. Balik gua mo ni itu tak apa jingan kadan. Ako kalian. Andre kidan bad ki priu ki bawan kamay Tang namiet. buan sim kabur kidan. Tang jermi bawan kamay. Iwan tang Ni namiet. tu kar bajero kedan kamay. dan Tu di tumpi am kena. Kidan gi badai ki jongi kidan gi bandai rupat. Ya kabin kam jam long di wan Kena ke jaka pisu kena ni jaka ni. Namar orang kembang ang yapi ngilapan ka permission. Namno kena. Ngilapan ke permission na Ani na po belum dingding lain pan. Ani kisah yang sepuluh tang bang kembang ang yapi ngilaya bona. San spa tulis kuting ngilaya dah. DP wala katar inang manage te kumno banginyang na. Yang ne. Bangin penjing jari pat ba Bandung ban mi ya kidukan ro inang yang manage. Ladawan ka kali hang ni ban kijing cir ni nya dan bayang ne. Nim penjing jar tani dah kata-kata dia ya. Dai kumbang ilang mentang ya manage para baya kamay na. Kumno bangin nya penbet kumno ina nya para baya kamay nya setuju mo na. Ta. Way hang tapor kan sasdang ne ni indra da mundan ba prinsnya way yang i mundan nang kendra mundan nang penchodra. Di kamay da ka basuk ba. Da nginte berapa kenu tilyang tengteng akashi tayo ladan kajing kendra tengteng laja akashi snam tengteng lami biang man kendra shumi betang kata de tengteng laku tengteng gelas ngap na government ngiru lah kamay ba kalau minta andre dadai bakashi ngap ba ki kibun ma ki memerendam ki bangila ai ngamtit ki puli ni ki puli Kalau government ki koloi ban suka jenaro government ka. ya kata lain ada manusia sausnem manusia ngila dapang pempada aggregator ngila dapang ni ba employ bersu khajana shi government tambah peni kan yang kita dapat ke safety na mentajung ibat ya kata ngila dap keren ya kata na adu manusia dang dei salamin di tiur ngila dap keren adu manusia adu por adang dei transport strada sakit sama adu por menta kalau awan dak government wat kata sewa baru ngila dap wan ni ban submit ke mandang nanti bra ipulian namar ilangin Ini baru gila banyak kali ni kasih kasih sudah sudah. apa kena sama kasih sudah kena sama kasih sudah Nilai si jinjar kamu ni balik yang bisni man kamay mo kan ba kiwe kisong dukan kibu dukan itu kita kari ndon nongong kamay gitu ndon nongong yang i bisni ki gumenta ki jinjare ki toris ki kali toris supli ki pan ka hok jong denya te menta pa sayangi kena samla ngiling ide kena samla kena ayu yang i bangin treha ka jalala jong bangin belah ka jalala jong abang yang ka laki kejat la jong tang Karong iklan dipendra no nala ka kejat la jong yang nala kejat la jong i tre kita ipa jahi ngasam kata kijinge dingshan ay ngasam menjing jar syo menta bangin layang ala kejat la jong ndai mentangin si depend sana ki klik marom so ya ni lah Itu bakal rekam ke kamay jakin. ka imja kambe tambah ka imja kada ada ni kata ka kajingarap na bantajung ibangila ni banpay hayi ngasam bangila bangin sakri kay ngasam bangila na Mandang bang imja tu lala banang tanya lady shipment mereka minta amde tangi shipment hayi ngasam ya baro pang hayi ngasam bangila Alam dia lah ki jadong kekasian dan bertajung iwan usuk.
Enteng kijing yo ibarit ru, ada kijing Asia kijong ni kijing jarong. Iya siapa yang kijing keren jong buri ru, iya siapa mar. Kawan dah kijing sok angis dispi. Abang iyang halaki kijat daga tam kono ru. Ada kadai kena kaba kabarit ru, apa yang jong pai bar ru. Amtam bro bado bala ibalik kuliah ru kaya rap mah. Bawan nasionong ru teng kami hak set kuliah selong ai jeng belar ru teng napha nasionong dokter apa beli. Ai deh pun belas ni kamai dar pido ye nang menjawab pendapat kelas bayi pulih lagi toilet bayi wan Ni adu benta bang kamay nang ni, nyim kamay lang baw taw rapido apps. Ni kamay nang ni menta, adu menta ni nang ni nyim baw de rapido apps. Ni ay baga kerteng jong ka mutula jong ka debit right to solve. Ni ay bitanya kata, ban ni kamay nang ni rong nyim baw de rapido. Karena ni kamay lang baw to apps. so abet tang pai ba abet ang na Si pai ba kiwan ki keren ni be. Yang ba ya libu, mdei mangi bang tong ni libu. Wai kidan di bang ya keliro tong ba. Mostly pai ba ya kam step menjandi dai kadai ka kam kerti jong pai ba. Polong school kam tam. Akin gumasyo no. Yano inong impanbor ra. Lada kimon nilai lada kimon kimsui habi kador ye gimle jira. Tahi. Hindi hira baong bang impanbor yano inoro. ka itu ki 2000 ki larai ban sew ki ang halik lu swag Em nya bekedu nya perpan thi. Naman ta syak ni kena sama ni de sheti kena. Karsan si ai por shi 2000 mesti ki. So ya hab so ya hab berata. Bidang peni press release menta dang mensisni dang peni menin fiban yang bansi kata ka 2000 apa karsan si shengina. Nya bekeran berka government ni kata. sayo ka sa kidro Ni hab bekeran ni government kan pelak ni menta bapli fi. Kene tuwa ki tidai menta bangila ya bun. Wat bangin kamayam ngatarai kartan si ban kamay 2000 ban nummi ra kammi. Dingin siyo na ngin pe hayeng na kipala don kun don ti kin pe hayeng ki kun ti na kin pe ja ban siyo ta ka phanya kin pe ja kai ta tu ya tu lang ti tang tar na saranya be kan government kan bakal pelan amati kena sama bukti kamay minta dang press release da pelan dang mensisni klam ai notice klam ai kai ro Sansi ay po. Bapuni kamay baki jinjari mdei hira baki kamay tang pase ro. Ma takum ngiro ngi jinjari kamay ngi do kam don jam dan nyam no. Nyap kamay am kam ba jinjar. Takin banong man susi kata 10,000 kalong pa pi. Turu bapli ki kamay namar ba ki jinjari. Dala ki biang ki balikin kamay. tadi kan minta baki kam yang kejar la jong ki pentot la sai sini da di drugs da tu kem ha bajel ha kemudian jing mod kan da government da ka perkhata kemudian jing mod abangi mentang yang ala ka kejar ka pentot la sai sini da di drugs kan ang ngi ba ngi dia bang pendesim ta ladang itu kan ang ngi bang itu kan tham kadang metang kata ka jingkem jing pelai kementara ta kadang ngi yang ala ka kejar la jong ai la dingi bang long kumne tang tai Entan jemput lada kadai go government ke basta le dem kala ajaka kala pensyai ni bangin yang kumta ngile kumta tray kata kesuang saya ngi na bangi hable permit bale ya bangi di mana ke permit pat mai ha ngiling la keren syai bangin pa panya leng bat through aggregators ha ngi depend le disha government kadai pan kemen nganya bangi leng yang ban sifta sa government kadai pan kemen government amar ngiling la keren syai bangin sifta sa government sulong min sifta benefit ke safety nam ta jeng agang basta